Hala, aja kondi alner ke chot kwan kagat ke ye kodon go arero. Anda moru ne chalas kam. Chapen ke ye wala nyok kui sava school la right continuation. Wala me right con chana chop ke lesson in dogden. Lesson in dogden right con ke unity in Christ. Mat re kriso. Mat re kriso. Yin gwa right continue no more. Monday lesson right con ko de yeshu la der ke tidial. La bo gwadin yes kon dia rodan tin de kon dial rodan yes ke Jesus. Den rodan tom ke Jesus kon dial. Kene message in lat kon ba there are message minyu ni yeshu kara. Ma kwen kon ke ji kornis in yam choka kel bas wel chelarane. Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus, that you all agree, and that there be no divisions among you, but that you be made complete in the same mind and in the same judgment. Paul, Raja Labo, Jena Langa Gan Mani de Alden Chinga Coronis. And O Langa Kanaka showed Jesus Christ and O Lord of Canada Digga take a mat kel. A de till to chalga dugni, come nikian, a de till to daga kakan. Kajan Quimer Kano, Alava Jena de Charian, de Rango, de Charian de Rakel. No. Ji Coronis Chetema Chitwaka. Ji Coronis Chara Daka Buane. Chara Daka Buane, Kadugin Chadang Rodian, Chajoya Lariak Madida long. Chajoya Lariak, Mapen Raikop and Obawarar. Alapo Gwan Jengne Daka Lawkop Rar, Kadwajan Dwayan and A Dial and Chakop, Nathakan, Kalokan or Bika Nana Kongabaga or Latkop. Meche Giantin Boh Bebella Benica Radian Canada la Jukot. A Becca Bada within. Dug into Dagnica within the Wabega Qual Kamnikian. There was Kin Bemuika Cherto Kong to wake a message in Chaka Chalton. Brother man, make you talk a and watch Charity and Duck one, de Charity and Duckatin. She got one to go. And would then I take a small group Bible study. She me jack, no more cry for the support go along. Cause she Bible lark was and she dang okay dock in Chica Martin entire radiant. But the entire radiant called the more and quote intention in Chamanarodun. My intention. Lot in Chamanarodun, Mamma dear Rodun, can lot come in Chukot the Chalton, to Kodre dun, ko Sharadun Matkishode. Dundo buan de Charadian Jesh, ka Corins. Chika buan the turn point Chris or ko Dongi point Jesus, a barada mother lakel. She buan the Charadian group a labo ka chung point Jesus to go nakan. Charadian moika quarken to jito querne Jesus and Yanelariak den. Tankian. A canadian up can Paul along. Lava kaji carpol. A lavo ran mugui corner, chero talk a jilwalk of corners. Banja cool ngai burn or white walk a con burn wale, go she corner of a garden or talk a con and wale. Not cheo dong a con you car Chris or con dial. Yes, any Michalka Christians and wale we mourn one con long. But take on hundreds of thousands of other denominations. Catholic Church. Challenging Catholic Church in a road dark last month. Last month, you wrote a dark. You take a native child, let child excommunicate. Go look and write Popka. Chaka took a church. And yen dog walk with yen took la two around no more. And yen took a quite took you Protestant, but can you call ye shoot a kill? But you take a me you take a do. Ray cutting qua prioritize can ring in Nikian. And while the Metacon get Protestant, Chana Kaira con the Almena near con Edge Kaira Catholics. But the moment Chana ben Kaira Catholic, Chana ben Kaira Rodan and Yok. To a point, a labo money and walla take a show need to chul canal. Chemo dong me Martin Luther Kaira, but an Adam one already in a con Lutheran churches. But who is Martin Luther? Go a message there, a message Jesus, Karashi, a message no more doing there. Con Milaria Karana
La gui kon ramin chaja ko kon angel more important more than ramin jagran ramin chaja. Paul Guame ne dialan chara your core ken dialan chara your core James ka core Peter ka core ngani message ne ni diality e Jesus jagne to ton wo ba kon balat right ka kui Jesus min go en chi Yeshu lat ka topin che topin roda wija ko cho kon lel. But instead the banner take a ngaski banner chara and banner jalas karamin chi kon jakaran sometime la tuoga no la palaran ne ramin chaja kaje. To talk naka angel te la jaka me dana kot and o big a message wa kamran la talk and o palka ke money wala tene de palka angel Gabriel tene de palka angel Gabriel can me wala but angel Gabriel is just a messenger no ngane message mo jagra madong ala won wala me chi gwar check cha painga choda cha wotera me chi joga check me no ni jangak and thank you min dini jana long che de kamera min chi ben kam check. Thank you dini jende kamera min chi che gore kan ko yo kenyin ka. Message edung konel message emelo ne min go an chi Yeshu walat. Che dung ram in chi ben kam kon. So therefore go Paul agwame and obeki kornes barodian wish ka go cha charin las ka kwar we mon ti in yanaka ken edin cha ka no message. But by charin talk ba la kan karamin take a message. Ramin take a message. It's the same thing in chi Yeshu balana we mon and go raja la de me share rider a right guar internal. No. So Milono Charna Chaba Walker I mean Chanichi convent come message. Charan be you worker I mean chan a message. Min chani jekaja. Alabo mo con ka wanyam Paul take a teeny to one Dutch atine. Teen and 118 G cornis guame. Ko one day detach G cornis rodian Twomton. Check a take a team and work on one yam put Gicornis in yam chokel bus bang one. A medicon with one yambaga wall doc then a yakula lingano a woman Polomo. Jagua air time gua made the rail walkot, but Munkin Cornish of the rail walkot. They took a bus bang one yen. Chokut a one gasa kajen che chol ray mother kagadeni Yeshu Christo. La con di ala con jena cha con chol re made ku Jesus and jenin chi kun ala lat cha on la nga yeda mare kanyi mare ka chot kwara ni Yeshu Kristo en go de yendi al romat ka go e biatel da gre dun ka dung de go made ka char kel kana roi kel made ka char kel kana roi kel me cha chol roi kel gwa mon lor kana the same judgment. And then Lord can the same judgment. So could do nego mother ka charkel can right kel ko charge lara eji Chloe damari and o taye kan kam ni kun min lode ego lara moje kaye ye ran Paul kie ran Apollos Kia eran Cephas. Kia eran Christo. Cha Christo dak. Cha Paul pat jazz the kuidun. Kia cha lak ke shod Paul. Antes loida ka kot en o tilaram kel ke ye michalak. Eni kiris pas. Kene Gaius. Ke betilaram mi larje en o charge luck ke shoda kachwa gwa anje rajin chi Paul te na gwa me a put me boing a corner reminder that chi Paul come corner gwa me ke Matthew chapter 28 verse 19 chi ye chu lar corner George en go mo corner ka nang kon right quadraro bara na yi go boing a shot gwan en la chak ka gat en chi kon ben lwel ke ye ko den go la ngi dan ka ken gwa dang dok ka ken chu dang dok to bana na boing keto tile chod Paul radian tile chod Apollos radian tile chod pastor to kongta radian tile chod founder nita radian alabo tile message mi bawa center around any other person other than gwirre cha kam kon gwam cha ne di albo ngeje metera mi a choro na ye konji kwar ngak we can see that happening to go kon wale
Ray jalen to corner. Jen ku corner la ora and jen ta de no more. Sometimes we cling unto the messenger other than maybe to the message in chakam kon kera me ku kon la jeka message. No more than jen chi are good long ka ji coronas. Two ko kon wale and jen go kon la go and go Paul gwa me raja ke go point Chris or point na Canada. Point Chris or put she analogy ma dong che no and go point Chris or chara point kon editi. Matiga wijo, tiga wang, tiga jis, tiga tok, tiga leg, tiga ryok, tiga tet, tiga yet, tiga chok, tiga kolba, mama gobdu. No. Ke post ku dial kan to dial to chung point to. Ken chung point to dial to intame, yamete ka michi pol ku yar. Anyen point no ken liu bi yigliwo. Kamete ka michi loy du yar. Anyen point ken liu bi yigliwo. Kami ngit chi giego bo. Bongo anyen point diwo. Min jogo lat ko kono Paul gwa me te riet me shala no Paul point confusion is dire chi to ga inate ko this is confusion ne me de kono chole Babylon ko confusion e go yor kono ran ko banara maran ja ko ran ke bana ja ka enje ne ngof kon ne je bana je le ne ram ku le ku tin cha kon chalten no mo ne confusion mutil de kana confusion would come choro de check mutil de ka confusion check me choro de on would no. Metil dog confusion got kabo me choro da chop gwana. Ke confusion ram di mu gwi ro ngode la gat matot. No. Anyen Babylon ni di to kon re no more. Anyen gwa ingur kon bana yik gentin. This is misjudgment, conscrewed judgment. Min de kon dia de kon gentin. Point kristo wa kel. Ka bana je yin ayen o chi kon a kel re pwanya mo kon dia. Dung de go ka kon kel re ke min cha kon chalten. Let kon go gul. Dung do let kon chang no mo ko gulo pom ko rodien ka kel me chal ka e kristo che chung point du dia jo me no ngare ye pos ko mo ego be riem nu kulu waja e kuite ko du me cha jom kap chong no ngare ke pos ku kan ni je no wum nu ku bi wo pos ni ku ke go bi riem ku le jal be oxygen be ku le jal re point du didi lu kan lo je ku la but ko kwet ni chang ke go donge be riem be ku le jal naka tiu way the woman ni pachong ni ku no ego bi kule take lo know the whole mission of all the function of the body parts ego bi point be take let can the alkel chemical ke homeostasis no ala bo gwadin min let point la point me healthy no la de ke go bi point be pal ka be la de go le ku betin nyai ko kwandu kan ego ba nywe chiwo ken ko bakul waka bakul wa digest enzyme yo ko bakul be kul take me jig point jeten no kan ne dia ro kan galet ken do gul but mission dia ne ken me kon ba we are not the same la po cha kon guru ba ne chet ka loy kon dia ke bi pos kul woni nyen gwa ja kon chalten ko kon ne ko dung do mission na ngu mission na ne ken bana yiktel dog ni te daga no point te daga point kirso ka nyen ku kon le kwa kon le ti yo Paul gwa no point kirso point nyen cha dak kwi kon ngo chet kon ngo point te ga chung du ngwan de gul ala bo gwa the man good Paul wo cher kon dial bar yi kam kot o bi charu bi kam kot o bi ngai ajin ko ruwe nga mi ajin manager and your operation your duties kwaga define ramila kwaro me kon ba gwa me chike our human leaders ba kon ba role kon ba ga define kento I don't know our allegiance take a unity in the body of Christ not in our worldly leaders anyen gwa no nga kon chalten no mo kwere Jesus anyen la bodano anyen la kwarano therefore bana yikte ga mat ka bana yikte ga jal ka char ke la ne ro ke to gwa me chawo mi lat Paul gwa me araje ke go e mad la de me lo de restoration e go ba point we go e ke ne ta ge cha chak ne je kon la de ke ne tin cha science ke nursing ke whatever ke medicine cha go kan ala po point ran te ga me ala white blood cells mo a bomb point do no logic go betin yar go point can ray point do ka com ke jwas in tin ben point do
la tere ko go be point be loy goy ka de dung do sometime riema mo may feel confused, may confused be healthy cells, but take a chung point to the till ba attack be per attack ba ala po cha kai we den go we chung point no ko ka jitar be ka attack me cha ga attack be take a me shala autoimmune disease ala po en long de ko la gang ni ji baro redi ala po nag ni ji nyok ka tin kan jwa se chet ko to en gui me chet ke no chere nyen jwe ji ben rei kerso yene ni tin yen ke mat yene ni tin kan go nuk bia chur yen ro dun ro lab kil yen ro dun gang ni yen nyu yen ro dun e nga ke che nga ke tin ne no mo ne yen lat pol now de ko ro dan go ti mi Paul kan Apollos kan e dia de jel kel me dan lat kan rai ko kel kin kan la ro ba lo ko da ga kan ba ti ko arien ke te ne de ja de no per de ko ari ken ko sha no chi ga ben la ne da kan lo ko da kan no de ku lo to ne ke di ko non wala ko ne tin ko ne tin te gan wala go chwan gwen jeng ne mo ga gwa chan na pal ga ro da ne chang ano betil da rei lo ko tene matin rei no ka enje lat pol gwa ma sha kon dial boy nge chut kwan ka gat ke ye ko ngo arera our one mission be yiga go ka kon kel rei Jesus nang dan ka rai kwadrar jala ne ka no ko in cha kam kon ka ban wo ko nyu do ke lu ko chro de to ku no ka de men ke nyu ken te nong no kon enje no go mo ban wo kam ne re kon chan kiro ai kod borar ko nyir kon ro kiro ai kod borar ko lo kon ro da ani ko nyal pos kon chana pa en ko merel go ro ko din loy ko ji tas la ke rietin go tin je kam ko ko da ma da ne po ke te ji to lo ko ko kore wa din da nen ne ro en go re cho ni ko dialan wala in our local churches ko kam 7-day Adventist can le go din the global church la da je nyamdu Wara. And already division ni kon dia rin cha kon latin and ko na East African division, North American division, amane division into Kongwadin and o chine ro bugwish ala gi division ne chine ro bugwish ala gi conference ne amane ne dia rin to local churches gwadin aka gwe ka rodien ala ne te mission kel mo mission no ka nok inti Yesu enyo ko ngor ko dong ba ka nyoga la du mo ne ka tade loko gwadin en go chine ro ba da ki joni na tet ko de tan as a la ko ne Ted Wilson ka de te ne de la je kan ko kon ji ko ne te to war ko na rame loko gwadi no bul ko ne re local churches ni kwar ko dial la pan ne ke ne changan go betil dag ma joy kam da gwadi no ba te ne de la re no go ne ngak ke de go ne ngak ne ye tla ra ma go ga kon dial gwadi ana ko ke lin chi Yesu no ko kara ano je ne de chol mo go me de imitate ko kon dial because log wadin re chari ko and wo chigwen jeng ni che cher ko banyon che nyon ni che nyon na ko ren ska che ngot ko banyon na ka ban wala wo ko ka char mo ba ko ne ni tin ni chang ka ba ko wi ni ji re le ni tin dia na ba ka la jang ni message da men nang ne ra ka shianda ko tok da and wo ba message mi nyon ni chang Jesus Christ and that word ji ka ma ko amen.